کملیا مافن مروان آهرما جزیره ببونیا روژا مافن مروان آجیهانی داخویانی اکدا او بانگا قدخه کرنا بانگا قدخه هوایی سر هرمی کره کملیا داخویانی دا گوت به درباسبونا 75 سالان لسر راگهاندنا روژا مافن مروان آجیهانی را هنجی شر لسرانسری جیهانی دوام دکه هر وها کملیا بالکشاند سر ایریشن قرکرنین دولتا ترک آداگر کر این لدجی هرمی و دست نیشان کرکو ترکیه ده ایریشن خوده سوجن در مروی پیکتینه کملیا مافن مروان آهرما جزیره داویه ده بانگ لجیهانه بگشتی او کملیا گشتیانا توانیک بوی بتایبت کرکو ارکن خواه بجه بینن و ریل پیشیا کریارن دولتا ترک بگرن منتشر في جميع أنحاء العالم هو السبب الرئيسي لدروجنا بنتوية ما في مروفا ده ما خواست أم بينن ببيرانين بنفكرني ما في مروفا جوجل سوريا قشتي تبكار آنين وبتايبت باكر ورجلات سوريا زيدي 12 صالات تدخلات نافنتوي إقليمي هندرين ده منطقة ده هشت بنفكرني ما في مروفا روج بروج زيادة ببن ما خواست ام بانك نتوين يقبوي الاركي خودي دركافن جبر او في حفتي وبين صال دبيجن ام ما في انسانه دي باريزن ليه دما شران ده ببورينن باركي خوا رانابن سياسه لسر عرض سوريا هر وهر تي مشاندن ليه تشكي راست بجديه حيانها انها تي بكارانين تنهي المحادثات لجنيفي او جي كاز جوان بجديات لسر ناسكنه ونهمو ملتي سوري جي تي نارينا اخوا ضد جبر ويجي ام دبيجن نجديتك هي حياغو ملتي سوري تف لهفرونني وهركس رولا اخوا نبيساندني دستوري نستينه تحلكي جدي ناي دانين وهر بنفكرني ما في مروفا زياده